acı bir gün yaşamıştık. Bugün de Türk toplumları, insanlık bir araya geldi, katkılar sağladı. Hiç şüphesiz toplumların, milletlerin acı günleri vardır, mutlu günleri de vardır. Bu acı günlerden birini biz 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşadık. Gerçekten olmazsa olmaz diye düşünülen 1000 tane tez yazılan, yani şu şekilde olursa olur, bunu olur, ya bu hiç olmaz denilen her şey 6 Şubat'ta gerçek oldu. Dolayısıyla bu acı günün bize vereceği çok önemli mesajlar vardı. Bu mesajlardan en önemlisi milletin birliği ve beraberliği, yardımlaşması. Ama bunun yanında Türk dünyasının da yardımlaşmasını gördük. Özellikle Can Kırgızistan'ımızın çok değerli ekibi hemen ilk hareket edenlerden oldu. Deprem bölgesine gittiler, çok büyük işler yaptılar. Biz Türkiye adına acıları yaşadık ama bizim bakanlığımızın adına da gurur duyduk. Çok güzel işler yaptılar, sağ olsunlar. Елу жеті мемлекеттің ішінен Kırgızlar en көп адамды сақтап қалды. Biz кетелесек, бізді кетірмей қойды да. Ар жақта да бір шар қалып қалды. Осы жақта да қарап белгіледі. Ана біздің құтқарушылар шұғыл алғаннан кейін 13-ші суткада 3 кишini түрге алып шықтық. 13-ші суткада. Ошол эле учурда биздин кыргыз куткаруучуларына түрк мамлекетинин АФА ошо куткаруучуларынан бизге ошо эки международный спасательный центр бар да, Инсарак дегенчи. Ошо Инсаракка бизди киргизиш үчүн ошо түрк мамлекетинин куткаруучулары бизге шефство алганда, ошо Туркияда болгон жети көргөзүп койду. Что биздин кыргыз куткаруучулар даяр экенинчи. Кечирип сурайт, болсо баягы сүйүнүчтөн көзгө жаш келди да. Мен ар дайым ушул эки жалпы элибизди, жалпы ушул эки биздин куткаруучуларды ар дайым ушундай намыска бекем болгон биздин куткаруучуларга сый урмат. Оошакта болгондо да эң биринчи болуп кыргызстандыктар бар. Ошол жерде жанагындай көпүрөк калып, мен кыргызстандыкмын дебестен турабы. Анан эң эпицентрине барып, анан кийин кылган эмгегиңерди бактап, дагы кичине калып кеткилечи деп силерге ишенгени бул өзү өтө сыймыктана турган нерсе. Биз силердин ишиңерге сыймыктана берели. Бирок жакшы иштер менен баргыла. Мындан кийин жакшы билбейм, болобу силердин ишиңерде мындай жакшы жай иштер, бирок жакшылыктар да болсун, үй бүлөңөр тынч болсун. Мына тандап алган кесимдердин жүзүн көргүлө. Жаш балдар, жаш кыздар экен, өткөндө да кабыл алганбыз биз ректоратта министр менен кошо.